Omukadde Safrina omutuula wa Kakuuto mu ggombolola ya Kyazanga mu disitulikiti ya Rwengo twamushanga ashobirwe obwali mu kibira bwanyuma y'enjura kumutwalira enju akabura obwehinduuriro. Enju y'omukadde ekagwa enyumaho kandi haahika obwire atakiine naho kuteeka orubaju. Yange yagwa mazima namwe muyira yagwa koko. Ndi wano sirina buyambi bwonna. Ndi wano sirina kyokulya n'okulya. Ndi bwendi. Twaba tukiri aho tukukwata embeera y'omukadde Safrina eyalimu enjura nikwo kugwa kandi Safrina akeeyongyera n'okushoberwa. Safrina nagira ngu abaana be boona bakafa kandi omushaija akamureeta yamunaga oku yagarukaho ibaabire nibatuura. Mboya muri Busiro abaana banje ye bafiira mu Busiro kwe kugenda iwaffe ngeze waffe ari omusaga nanza nandeeta andeese tubeere eno nitubeere eno we nadayo naduwa abaana be. Omukadde yashoboora okw'embeera emuremereire kandi ekyokulya n'ekyokuronda nashaba empa buyambi okumuyamba. Wana olaba ndi mmere n'okugira gutya bakandeetera duti ori kugira ati yewaye kamuleetere duti bakandeetera duti nkati ngenda kulima sigenda kulima. Bwanyuma y'enju ye kugwa bakeekoramu omurimo bafuna ebitundubaare kandi hati batiinire ekyakubaasa kumubaho. Ennyumba y'egudde nitutetenkanya ne tufuna ettundubaare nituteekawo akasiisira ako nga bwekalabye mukadde oyo bw'abadde asula. Naye kati ne tugamba nti enkuba engeri mwetonnya n'amaanyi ga mukadde nga bwe gali nga talina buyambi bwonna. Tusalawo ne tukola kye tukoze okuleeta okusaba obuyambi eri abatusingako batuyambeko ku mukadde ono. Gy'asulamu mbi nnyo, waasula wonna wali ate talina bu security yonna. Kati enkuba bw'etonnya tomanya n'ebisolo engeri gyetuliraanye ebisikosiko bino byonna n'abavubuka abakozesa ebiragalalagala nabiki tomanya kale n'ebigwa bitakoze eki basobola okujja ne batugumbula omukadde ono oba ebyewalula okumuyingirira mu nnyumba awo n'akola ki ne tusanga ng'afiiriddemu ng'ate tetufunye buyambi bwonna. Abatuura ne bagira ngu tibiine ekyokukola nikwo kushaba abebembezi abarimu Cissy Namju, Ssentayi Mayanja babahwere bakwatireho omukadde. Buyambi mba Honorable Ssentayi, Honorable Namju, Cissy bannaye tuli balonzi bammwe, tuli bantu baffe muze muyamba abantu bonna, naye tusaba mutuyambire omukadde ono. Omukadde ono asula bubi, obutemu essaawa yonna alumbagana taliiko kuba tasobola kudduka nti anaakuba endulu ne neiba n'awulira. Naye tusaba obuyambi basobole okumudduukirira naffe abatuze tulabe we tutandikira. Tayi bakwata omukadde bamuyambe nikyo turiho konka omukadde warutusi takubaasa kutambura takubaasa kweyamba takareeta amaizi nawe amuha ekitooke takakihaata ari aho taine ekyokukora. Twehonaniisaba gavumenti nayo egire nkoku yamukwatira. Enjura yagwa amaazi n'okumushongonokera gari kuruga mu tundubaare nta bugumaga nk'abandi nk'okurwa buri mu nzu. Omukazi niko kubeera nawe twagira tuti katuje kubanga omuzuri agenda dukorera iki atureetera ab'okuyamba omukadde ntayina ekyokurya ntayina iki. Mukuru w'entebe y'okubanza Buhari Bijaba yayongyeraho iraka ahari abatuura okushaba empa buyambi bamuhwere. Eyo gy'olaba kubasenga abadde mu kayumba ke nga kagumu yandibadde oba oli awo yeggalira naye akayumba nga bw'okalaba talina mbeera yonna yonna ntuufu. Naye twandisabye omuzira kisa yenna alabye omukadde n'obulumi yandituyambyeko omukadde ono n'abeera ng'asobola okufuna akayumba n'afuna akafaliso akatanda n'afuna kawunga n'afuna ku ssukaali n'asobola okuba obulungi. Buhari yagira ngu nibagezaho kureebuka ng'omukadde yafuna ssente z'abakuzire ezibakubaheereza buli mwaka konka tayina endangamuntu. Asooka kujja nebba naye ate bba naye n'agenda n'amuleka kuno. Kaakati omukadde n'abeera ng'omukoddomi ye yamugulira akabanja kano waawanga ajja wano
naye nga mukadde twandibadde tuyinza okulowooza nti oba yandifunye kuzaabakadde naye talina nandagamuntu na muntu amuteekateeka nti oba afune endagamuntu nti oba afune kuza PDM nti oba afune kuki. Yasaba abantu okumuhwera kugira ngu taine ekyaggarizaho ahabw'embeera eyarumu. Amakuru aga gashakwa Bashir Karema omuri Rwengo.